Ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigobekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Bienvenidos sana umwancho muri ya begeta sendiki Ndizi TV nebiro bindi bitokumera na asomorobiri o Alfit astokumera na daktari oyogo cyotumanya amange igoro y'amarwaire mwancho muri ya ngo kwaligani bene irinde tobeto sanga asobwamo kingakinda bengwere libagari ya bene kwaligani daktari ase studio irinda tumanya na kyakorukwa na ndi kliniki kyaenga ikegotoka kandi mwancho muri ya asanga nende asomorobiri ga wetra sinsemo chije mitandao ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, ensemo ya YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wewe na bosanga n'intekerengeri kyabo gwetarase na bayisimi 0792192834 elinde otumanyinga yoko bwatya omorobiri korukora n'umwanshimurira tengere libageri gari abana ko ali daktari ase studio atumanyana cyakorwa ande kliniki kyayenga cyegotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Editor na Daktari Moses Kena Onsarigo. Nkuru wa daktari ya World Fit Health Centers. Tobwate kliniki ga Bosongo. Ase nyumba ya Uru Plaza. Egoroba ya gatatu room 307A. Karibu sana. Asante sana daktari asobokera nasi studio elinde tobeto sanga no mwanchi muriele kandi daktari abachiburiele rero babiri bagateka ngakinyomo cyabere kikoboneka sana abantu banyomire babiri bakwira na kinsobo ntekene no gosumu cyanda umanene no gutanyora abana bati daktari ngi cyabira matukaya bwangoiga ebikoro byo gutanyora abana byabiri bikomente kana ebikoro byo gutanyora abana byamente kandi sana tenga munenga kiyakare uri abantu ngakiyakara abantu bakonyomiru muna banyomiru bajya konyora abana lakini ngakiyarere michando yatuke no watebire eshida yo gutanyora abana wasitokoro ko ngobugomba yayicyuire saide nandi nga yayicyuire rero lakini n'iki cyole mambi na mambiende okoba esababu ye ebintu mono gekugara abantu mbakonyora abana no gutwara infection ogutwara bacteria cyasoire nsemo yo mwana omumura yakire gusalia samagena ya korosio wanyoli into ikorukunga ochitis abasubati banyolire bacteria cyasoire nsemo yo ruiburo cyakire nsemo y'igoro yo ruiburo cyakiye kolende ndo kunga PID eje kolenta complication chinyinge sana lakini twachakaiga ekatoka tabanga omuntu abiro no mugombale inkia minute so tia abantu bamanye onye kwabera senyomo kwa nyomiru nolenga turanyomo Frida nobwa tumusani ogo mumenyete nere mukomera nasukule mu mugondo mutokole mu mugondo mukomera nasukule mu mugondo kere week mukomera na mole asukule mu mugondo komera na kemobere ikuru mu mugondo mukomera na mole kere week lakini mwakoldo mwako mugima muranyara kobereka muranyora murabwata bulito inere kurukunga obogomba infertility goika mwakoldo mwako mugima mukomera na kere wiki mwasinyu konyoro umwana nere kurukunga infertility obogomba lakini obogomba obo Frida mbole type bere ntobwa tobogomba buli bokorukunga primary infertility nani ntobwa secondary infertility primary nga yani kwa bere korukwa ibole tu ukaikinga kiyo konyora abana nkomera na muri mutwa tebire sokuri mu mugondo nkwanya kobereka ngakende yonse inele kunga primary infertility so this primary infertility so musacha and this primary infertility so mwano so muswati igo musaga nena barasinyo konyora abana renga baswati bukoteka konyora abana umuswati abasaja mbali bateka konyora abana n'abaswati mbali bateka konyora abana igo bono mbanya koberekanya icukelimo tonyirukanga primary
lakini tubwate secondary infertility ne kerobono okabereka byo kanyora abana babiri kusoyomo nando kasinyikonyora misi kusuka binyora abana batatu nando kasinyikonyora misi notagete omwana onde kubwa bali kwanyorire gwasinyikobereka nandi ebe no musacha ebe no musubati gwasinyikobereka ayo musacha kanyora abana babiri bono gwasinyikonyora yo gatatu ukanyora abana bane gwasinyikonyora yo gatano kanyora abana batano gwasinyikonyora yo sita inere kurukunga secondary infertility ngege ntonkere giasoire gatikati muna ko nkonyora abana buya kyagerire bono turi konyora abana kito konyoka nga secondary infertility so the buya sana daktari aganda tukire na kona chire atmetike kwali okwana fetolige lingi kiraje rumonta tore primary infertility secondary infertility bono liswali ngeri inkige kogera abantu bakonyora gentuki bakonyora abana ondona baranga keresimia ayiro muntu ndo waka ondigandanya kaidio so abantu nkige kogera abantu bakonyora abana tuatebirenga omusubati nabagusinyi konyora abana omusake nabagusinyi konyora abana so what is required kitakiri Frida onye gwasoire nyomo omwako mugumwere tranyora abana ga kiminyoka gochenya gitari abandi mbali bagusedesa amaryogo yekenyeji ngaya mutwire mete nechinkagata bwate asibienda osibigo ene goyo wasibiri kwanyole ngaya yatiraba munetakiri we can't you get renters to so that we take care of you you see so ogochenya gitari nali turamanye nga toko lingoli tumanyenga nkige kogera otadi konyora abana twende sawa subati nkikira agere mbanyora abana onye chiomo ni cyabo nkiri boronge katota chiomo ni kituminute basubati mbali komerandero fure no bwatendo kwanya kubule niki kagera chiomo ni kiri cyago cyumo sake tubwati obwati cyumo subati so ekero bwari chiomo ni cyumo subati ntobwate chiomo ni which are very important ntobwate hormone kurukunga progesterone na ntobwate hormone kurukunga estrogen progesterone egasi no kolendo mwana bakwiboro estrogen egasi no kolenta fertility ose korosienda eganyo mwana acho onyo nga hormone cyago nkiri boronge nkiri kwena nalibaga buya chikole gasbiya nagura sinyikonyora abana yes oneka ngakyura koruma no bwate hormone imbalance ikura korumanye ekorokora periods cyawe itari goja kiro muti abantu bali bakora periods kuza bakorora bagutumbura lero oganyana na miti nyibere yera nano manya gutumbura ndibwa nini umuntu naro gutumbura umenya no miti nyistana nya gutumbura nandi abana bali gwato mono imbalance because umuntu cyabo nkiri ko work properly onye kubwate shida muneyo manyanga Ahora nyanga no mono imbalance yobwate. Abantu mbali bwate ndunga polycystic ovarian syndrome. Yani nsemo yabo yamagena. Imugati ya machi. Bono magena zali kunyara kusoka kuri kararo osiku ta kunyara gumyokesa amachimi. So abantu bwate polycystic ovarian syndrome. Amache ikirese cyovari cyabo. Abantu mbali ensemo ya matiri na mugaka. Niryo musubati. Akomera na sakurunge fallopian tube injira yamagena one injira yamagena yawe blogeti digira liyo musubati neriyo mongna talikomerana because there's a blockage so fallopian tube blockage nawe ko era musubati anyora abana enda yae eso mwana go toke twale mechando etwale mechando enda yawe iri eso mwana go toka usinobwate fibroids nobwate PID nobwate inflammation endometritis nobwate kishida mbalimbali abakonyo abandi bali Frida bagutwa babwate nyo uterasibe nomero uterasibe this is what we call congenital problem munta kaiburu akanda kae ko mwana karaga sinini oyonda kaiburu abwate chikwende ibere uterasibe oyonda kaiburu abwate even kinjira yoro ibere the vagina kire ibere
Wandu wapata abnormality yoko iburu. Wandu wabwate endometriosis. Nga yani ense chikwende chiseri chikorosi uterus yae chikomenya astable tofauti ya uterus yae na bera intimecha. Tiwan umusacha lende. Kara usacha batewe nga barogu. Wako nyungu wako seri. Kumbe na wabate mechando. Maribu tibanchira na bende daktari simba watu mchando. Na bora nyolenga amagena kutarueti. Umatekera amagena akorosuge enda y'umwana umuseke. Umumura sorry. Akorosuge somo nganya gutumboka cyangwa so ese bikabu yawo. Wono magena alinga tachieti ese bikabu. Agatigale senda. Amagena aliko ngonya. Alisa magena gutuka wikaba sakendu. Nalia korosi amagena. Asakendu. Kutuma itu. Asakendu. Esa magena yo mugaka gutuka wikaba asakendu. Nakyo kora babwate chineti. Magena sunaini. Egeras wokendo bokorosi embe. Igo wokendo bona amagena tigaire senda yago. Ta konyara korosi embe because that is suspended. We can be suspended. Bona wokendo oli bokokonya. Bona wantu bako bwate what you call undescended testes. Eyagera umuntu sinikonyora abana. Tojo mukore examination tonyanga magena hatigarije senda yaimi. Abandi mbali babwate bono bakanyora ubure bwasina mwana gotebi. Gonorrhea mbachi kogenda nyagitari amorera akagenda wakese bikabo byabo. Akajigosamba magenabo. Akalente gento ikorukunga ochitis. Eje kogera mba cross gentuki amagena. Nabura baro gasena baro tole mono imbalance. So what I'm trying to say ama igento ngote free neck. Sababu niki nyinge kitagere ntonyora embeu so niki nyinge kitagere inchunya gitali otwale onyara gopimu egere tolenga chidaneli pia mun daktari sokoresera wasogogale daktari ngo bako bopanira abukarenga anabo musubati usumusachi baranyora abana na indeire gika abo sanyora umwana umutanganiri atagitweyo kabere abetanyo arabona agendera ko bomubomba kerekende kikira inde muntu bunebe gokorekana bono tubwati gendo kulunga ibona twatanga kulunga secondary so tubwati secondary factors kira chemi ande kwa mfano mbiyokonyo ayo mwana musacha ngonyora abana onyore injury trauma koumire umuntu wakirege enkundi bane bari bakorumu konya ko musacha muswati bakoma na nyomba osunana oromu kana ngati tutago zikurusioro so any injury eso musacha natwatena veralente akanyoro buri bwasina a current injury yone yaje problem almost wacho yakanyaruburi bwo kwambukiriwe karanyolira abana touch kogenda nyagitari agatwara PID ekalenta blockage of the fallopian tubes ndi wani ego secondary problem ya soil ime and that's why no one muswati mbe nkonyora abana the problem ya soil oro na kiago kya nyagitari twakole ndinga HSG no utakoranga chitube chenga chikorokana uterus uzoka twara uterine fibroids ukanyora umwana oyomo Frida ugatanga yaya ngakinkuwa kananega myaka ye maisha uchumi ye government ento konyara yaya oyomo byaka ngotanere obono ugaja konyora umumuro bada oromu yabona kumbe nakabwate chibeza kone ngabona Frida tikanko Frida kala gotenga tikanko nyome Frida katanga abona nongoswa kumbe kwamenyire myaka 15 years nkonya konyora mwana fibroid tigaswaime tikagana nkonyora bana cha daktari kerekende utumeka family planning asigika negero umuntu tanyara umwana yes nawe kogera umaiteka tokatanga family planning nke minute ngogatumye njera yoko tanga chyo ko kani chyo mu girinchi colleagues no chikwenda gukora muno bali bagotumia nto ekatokata mono family planning muno yengote ani kunga hormonal contraceptives ntobwate norplant ntobwate pills ntobwate depo profela bakubitwa bandishi ndani so ekarogwa tumira yine chiomoni bono chigo kani hormone ile korukunga estrogen nga gendo rale tosa kolega yao ya kawaida so
na bora atumye chikwende chiri kirento mono imbalance na gotebi chigere tonyo abantu muri batumire family planning basi nyikonyora abana nande. Okay, you're right. Dr. Tengo nga cyumuntu na manye nga tari konyora abana no nyakaro muke gose wikara chikorare mu mugondo amayanya nenge manyerera imbira ro ora manye nga muntu tari konyora abana nabo ramanye nge problem nerega nabura manye nge problem nera abiyo chitonyora abana murabona kwa mfano yanko igento kamo mbali babwate what you call amenorrhea. Amenorrhea batali korora period completely. Umuntu akaiburubia oikire miaka 19 20 years tanya korora period. Oikire 25 years tanya korora period. One tororo korora tuli go twembura ine kimanyiro korora kito konyora mwana bya. Ntewa nini? So nabo kumanya abandi mbali babwate natwatebire abnormality gete esenda yabo. Bono because kubago twembure twaro bosongo side ekagera bagatenga genda nyagitari. Libago chigwa kwibicha banyoranga enchireri yabo yenchira yoroiboro terminator kirikoba babwate congenital issues. Igona bo muntu akumanya unanga ndagotera. Lakini abange mbali komanya. Bange mbali komanya because umuntu akumuka ngo twale boronge ogende senyomo. Enyomo mbuyale mwaka mbuyale ngomera nabale kulimo mwakolimu mugondo ebya sana. Kere wiki ntoka tebe lakini mechando yakyo. So nona answer your question is the thing na umuntu aramanye gustamanya. Okay. Bemo nasana lakini kero umuntu amanyirenga nabwo atumu cyando yiga ubutanyara abana daktari ngetamukira kikindi abana takwimya. Nana gotebiri Frida. Ano mechandere. Ano mechandere. Abantu mono bakwibisa. To kwibisa kagara ete bagatange karo umuntu ubwatire mbe utakonyara kwibisa. Kagere ndabakekire rokare gayake onya kubite bitamba korara waswatu baze kubisa kubite bitamba yo bapo ibarokana itaonekana pono lende onye gwasunyira konyoro umwana umwako mugimwerire itwatebire twatebire nga ogutanyora abana nga kwamenyira umwako mu no musacha nkimota kubwatanira Frida ai no musacho tuleka tetwene nyagitari torenka yime cyande ko eri so ogo nyagitari is extremely important. Tila mayoga ya kenyeji aliko konya abandi bali bako muri ya kenyeji abakonya lakini kwa iru watu ni chinkegeta kwa nyure Frida mwako mugima tolara kende kiamana inchu nyagitari. Let me show you. Bona kero umuntu agunya gitari igento togo kora Frida no kolingoli. Okay. Okolingoli we have to do some laboratory testing. And this laboratory testing unaona kwa mfano ntubwari jinjira cyo kumanya nk'ikime cyandere nabo turakebica ekorokwa ultrasound toligereri nabo turakore kwerende turakore ndego HSG turigo situpu cyembu yakire na turarusia manyinga topime chi hormone osembu yakire onge no muga kutire konyora abana na utokurusie mbegu yaye tunyepitonye kolendo igunga seminarisis turusie mbegu yaye irenga kire kimiliyoni gustabwati kominyoka kizo njikominyoka njibwati sama abnormality abantu bali bakurusie mbegu lakini mbegu tebwati moto tebwati keminja. Okay. Bono mbegu tekunyara kominyoka ekeminja nayo konye mbegu kominyoka yati wikerera ndi mungina etaminyogeti ikiwa keseta kiri te cross mwana. So we'll have to do all this. We do seminarisis, we do maybe an ultrasound, we do HSG, we check tolenga kaje problem with so that ekroto manyire shida ne Frida wana tukumanya what are going to apply like treatment yego chess. Daktari metinga abantu abangi babiri bagutwara umucando yega maybe bakire kinyegitari nagukora basemenga ningikeragera bachore ekliniki kya Walfit uno gane mechandire Frida sana something gotabanga n'ikinyegitari je chimbe as such a procedure nero ntubwati nto ikorokunga primary treatment ntubwati secondary treatment and ntubwati tertiary treatment wona kwenda wachakire
kale gwatamire nandi kwagendesa omuntu onde no you need to identify umunyagitari uragakonya so ekero omuntu agoje nyagitari unabona ya World Fit we show you what you're going to do step by step onge tuko chakana primary treatment twakoronga twajakire primary treatment this treatment how long is it going to take so togo ya secondary bono secondary twatagosona ufanye uchunguzi onge turabo bwata turanyora bolito tokole uchunguzi saidi tumanyenga asnali usemichana turanyera buya so twakole uchunguzi nago tebiri after uchunguzi toma kwa nini ngo tertiary treatment tertiary treatment ego tegemea na uchunguzi yenye imefanywa so wakati watu wanakuja ku hospitali yetu ya World Fit kile kitu ambacho tunafanya ni kwamba tunawaonyesha what you're going to do tunawaonyesha the steps you're going to take pole so that you achieve what you want to achieve. By the way, let me tell you, last year ntu achagitege ntugekorukunga World Fit Fertility Care Program. Okay. Eyo yakonyira abantu gusiga yakonyo tarinya gusiyoka. Abantu walitumanyete there are over 50 people batayenkonyora abana banyolira abana. Because we started this program abantu abange bagacha tokaboro kinje tochikubakonya and now today we are very happy. Because abantu abange bako ba refer to goche story muna mwana kitaka tonga kiyaya muswari taka akanyora abana bera gatiga agachamuka mokonyo uwe nayo onchite gontoma. You see what we're talking about? Yeah. So we have assisted so many people konyora abana. Why we ngobo ngi tole tofauti eta about needing to chete school yo bunyagitari ndiye school yo bunyagitari so we understand eshide yenka yekurwera kuru so we make a diagnosis. If you can't make a diagnosis you're going to be we have to make a diagnosis. So World Fit we make a diagnosis. Second, we know ile njia tutatumia ili watu wapone and we have been using that and we have achieved a lot. We thank God for that. Bien muna sana daktari ekerondo tenga Facebook abatebanga nogende tukobati umurobili Mose Tino St. Kevande Sukatanga watching live from Rikenya Village Nyamira County Ororo Master Chonde Enel Kosoro Korwa County ya Kisii ensemeli ya Kiumbu nwale meyo umurobili daktari atumanyi ngonga clinic ya World Fit ngaike kutoka na boigwa kwena ni namba yesimi kigerondo chingi bire bitu byatanyarikigwa. Asante. Frida, mimi nikikaa hapa na furahi because we have achieved here in Kisii. You see, onyanga ndio achieve kanga tuliko veraga. We have achieved a lot. Ane tuenda tunyesenga mbiamono, tutatokonya abantu itaba kusiba gwene. Tenda gotebiga. Twalentera mariogo yoko kubi. Wote nyakitari yetu ya change ibonega. So many companies chachego to mariogo even at offers because biology has to gukora so ntubwata mariogo mange ala to identity to koni half of the price of what you used to do so onye turanyore ryogo yawo make sure ngwa kisi nyitari to World Fit egeronyora mariogo to etokwana little Dr. Moses Kena Onsarigo nkuru sinyitari ya World Fit Health Centers etubwate clinic ga Bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza palipotoma Uhuru Plaza ogocha mpaka Bosonge town ya Bosongo kero ikile town ya Bosongo injumba ka Marikiti ose Marigiti ni ile town ime town ime so kero wajiba ka Marigiti alise bakon chibucheri chichire alise stage nkoro ya Kisumu ya Renge digere ligore nyombe yo erentambe ekoroko Alisa Plaza ose Uhuru Plaza so ime njuba kero banya gatatu room 307A kuya bwa Bosongo ga Frida ninje ngotokoro so anytime umurira gocha ninja konyora I'm there every day so any day you come you always find me to what clinic ya Somuchi Eldoret and to what clinic ende ali Somuchi Karatina ngakire sinamba nesimi 0722 24 5763 0722 24 5763 mbuya muna sogotela ntobotebeka Frida nyasa tatongete bantu barwale ekero ko rumo ntarwarete amagoso naragokora
Biamu. Aha, mbemona sana daktari asuko sangana intende mbemona sana manchumulilia asoko bwatia omorobere kono manchumulilia no tuwikira mwayo tumerane weekend astra beto sanga amangeli tariane Frida Kerubo no liane kemna chibicha niliogira wikira soda senjira yabene na repetra mukeira toskato nyigera omorobere bwosera bwenka gochore asige keke kerobosyo unokoleta nere Josephat Amisi. Enyagitari ya Walfit Health Center iyi gutoka imijumbu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine.